Yo, what's up mga ka-best bar? For today's video, mag-Christmas party tayo sa San Roque Parish Lipata, guys. Aloner for today's video, guys. Mag-low-key lang, aesthetic ta. My hair. Oh no, my hair, guys. Ang pangit, no? Tabok ko gamay, guys. Nagtabok ko gamay, guys. Kaya dagan ko kang nearby. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Nag-toothbrush ka na? No need to brush. Sige. I'll ganaran na. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, guys. I'll be alone in the vlog, guys. I'll be eating alone. I'll be eating everywhere, guys. See you at the Christmas party, guys. Enjoy. I'll gonna enjoy na lang. There you go, guys. Magsakay na tag tricycle, guys. Nervous ko niya panog now. Geng outfit but why I am geng outfit mo geng outfit sila mageng ko. Lamig, guys. It's so lamig and I can feel it. Mag-Christmas party kami, guys. No gift. Late comer. I am alone all over. I'm lamig, guys. See you on my vlog, guys. Mag-party sila. Ako magkanta-kanta, hilak-hilak lang. There you go, guys. Habit na, guys. Habit na guys. This party na sa Lipata. I hope best attire will come to me. Best attire goes to the best part. I'm excited pero quite panog now. I hope I'll be having only one who have the same and just talk to others. Kapit na, guys. Loki lang tayo pa. Finally here. Ellen Lipata, guys. Finally at the Lipata, guys. Hello. Come to the church. Hello. Come to guys. Okay. Prepare ba ko, guys? Finally, labang na. Nervous, guys. Nakura ako sa Tuesday. I have my friends. Maybe my friends will betray me. Tanaw na lang natin, guys.
It's a fake. No! So here you go, guys. I'm ready, even I'm not, I'm ready. Takes what company now. The party is starting and I'm ready for a fight. Black Beast. Magpa-party na magba-vlog na loki-loki lang. Baka Bespar, andam na ta? Andam na ba mo? Andam na ta. Baka Bespar, padungat at saka. Sorry for the dog bark. Asher! Como esta? Kita na ba kaya ang pinaka-attitude karong 2024? Pinaka-attitude na ba kita nga manaon? Mga ka-best part. Outfit check. Outfit check ni Mara. Outfit check. Outfit check. Ito talaga sila, guys. Wave kayo dyan. Wave mo Mara. Wave mo Mara. Namaste. Parang pangutanan, kita na ba ang pinakamatitude karon at tanging mga ka-best part? Kita na ba ang pinakamatitude na party goer, mga ka-best part? Abangan ta, mga ka-best part. Delgra, sige, go. Clinton, the real gangsta. Last, sige. Mag-ayos kayo mamaya, guys. Taro nga ha, Jenvin. Dahil, ikaw ay live. Shout out na lang ka, Jenvin. Try, guys. There you go, guys. Habit na ang party. Spot naman. Magdi-dinner naman na ako nito na mapag-isa. Okay na ba kung ice? Am I haggard? Caramelo. Am I crazy? Kabuang lang, sorry. So, ito guys. Nag-enjoy talaga ako rito. Nag-enjoy talaga ako rito sa mga ka-best parts ko. Pwede na ba mo? Makanta na ta guys. Matitis ka na. Matitis na. D-Day na guys. My vlog will be released on January 1 guys. Hey! It's the most successful prank, guys. It's a prank sila. I'm gonna become the most attitude party goer tonight. Ma-attitude kasi is the best part. Kaya ma-attitude na ako. I'm gonna become the successful party goer tonight. Energizer Santa. Samay na Santa Mario. Ayan. Walang buntag sa'yo. Wala pa yung pa. May bunta na nila. Nagkapaso, nagampa. Nagkapaso, gamay. Nagka-offertory. Well guys. Ayan, umaga. Nanana sila, nalalito sila, pero palamig niya. No?
Asa ka? Bali mo, pila na ba rin kami? First floor yan, 6 a.m. and 8 a.m. Yang kami sila kayo, mga sige nga mo daw. Kaya, sige nga mo. Tagas? Kaya, Paul? Kaya sa to, kaya. Kamay mo siya, kamay. Sige nga mo. Palwa. Tagas? Palwa. Paul? Palwa. So, ganun first out. Ano na nasa ball, mga basketball player? Pangalan mo? Palwa. Paulo? Palwa. Paula? Palwa. Alwo? Palwa. Paula? Palwa. Paulo? Palwa. Palwa? Palwa. Paulo? Palwa. Off na. Palwa? 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 Paula? Out na, out. One, two, three, go. Palwa? 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 Paula? Tingnan mo, palwa. Diba palwa? Paulo? Palwa? 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 Paula? Ako na ang pinakatingin. Kung sa ilong sila, palwa. Ano sa spirals? Okay. Okay. Hindi ko pwede ko naman. Balik ko na. Lugbi, wala lugbi. Palwa. Palwa. Paulo. Palwa. Paula. Palwa. 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 Paulo. Palwa. Paula. Palwa. 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 Paulo. Palwa. Uy, na ba? Unsay na sa imong tuta? Palwa. Palwa do ka. Masugod ka. Kaya, wala na eh. Anything you say is palwa. 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 Unsay nga ni Noel? Palwa. Unsay ulo ni Noel? Palwa. Bahay kayo sa akin. Unsay ilaw sa mama? Palwa. 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 Challenge sa mga pinaka-gaming. Okay. Paula. Palwa. 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 Gaya mo ta. Raya. Paulo. One. Palwa. Paula. Palwa. Palwa, Paula. Palwa, Paula. Palwa. Uy, wala. Palwa. Ludo. Next. Palwa. 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 Okay. Okay, kamu tahu lima, okay? Palwa. Paula na. Kung mayroong palwa, mayroong Paula. Mura siya dyan pa rin. Okay, 1, 2, 3, go. Paula. Palwa. Wala. Tikas. 1, 2, 3, palwa. Paula. Palwa. Paula. Paula.
Malwa. Malwa. Pili ko. Napili ka na. Kamu. Energy. Palwa. Maganda lang pili. Palwa. Okay, alala, guys, see? Ready mo ito? James of SCN. JM. Let's give them a round of applause, please. Linya. Ano yung sobrang talino? As far as I remember, unang nanay-gold kay maybe mga karnero, I don't know. Walang karnero, tama ba ako? Ano ba kanero? Me. Okay, wala na? Okay, nice pair. Okay. Sa kanayin yung two pares, I need you to find your opponent. Duhasan? Duhasan. Dapat opat mo tanan. Find your opponent. Dapat opat mo. Okay. Next step, kung naka-pair naman sa inyong opponent. Wait. Pork and beans, oh. Ako din. Win, lose. Oh.
Ala. From head to toe. Okay. So, ako sa una, ipakita ang iyong style. So, ang gawin mo, mapasok ka nito, dahil mo, balik na dayon. 2, 3, 2, 1, begin! Let's give him a round of applause! Ano ka sa gagawa ka contestant? Tingnan mo ito. David. Ha? David. Wala dito? David John Jandura. Okay. Ako na sabi ang kao. Asal na mo kita ng kao? Nathan. Sa kong papa. Pinaka sa kong papa. Yan ka yung ulo? Pinali. Ano yung uwan? Pinaka sa kong angkol. Pidyas? Pinali. Kinuha ko na? Ang buklang. Pasa. So, before pan, mukha na ka, yung sa show, yung sa yung mukhaan. Yung outfit, no, yung outfit natin yung ganyan na, maganda ka. Okay, 3, 2, 1, gang! Imong medyas? Imong sapatos? Okay, pakita na sa kapag-game daw. 3, 2, 1, game! Sige na daw. Tagasa. Yasan di ka yung salina. Imong short. Imong break. Imong medyas. Imong sapatos. Wala. Okay, ibagit tayo ang pinakaging-ging ata. 1, 2, 3, ging! Sige na to. Liwel Iado. Ha? Liwel Iado. Tagasa. Tagadega. Asa gikala mo kao? Inuwang. Imong salina. Inuwang. Imong short. Inuwang. Imong pants. Inuwang. Imong break. Inuwang sa bata. Imong medyas. Inawat. Gawat sa manghod. Imong sapatos. Pinalit sa karbon. Pagit tayo mo sa kapaging-ging. 1, 2, 3, gang! Pinaka-white. Clinton. Sagado mo. Mentalobas. Asa. Manuang. Kinawat. Ewan sa nila. Ikan sa lulo. Ewan ba? Silingan. Ewan short. Ay, ewan pasay. Ikas barangay. Ewan ka. Break. Binahasap pa. Ay, sabang mo ko'y break. Oy, joke na. Yung sapatos. Shopee ni. Shopee ni. Okay, bagay tayo sa nakagengge. 3, 2, 1, gengge! Sigma. Ano na sila naman? Tingnan mo kuya. Masaksan. Gasa kaya. Tagapatima. Asa kaya mo kao? Lobo. TikTok. Masaya, masaya balik to na. Pan.
Lolo. Lilo. Kuhani ka ng gikas carbon ni Holbot. Ibo ka, sari. Kasi tao ka niya? Sayan? O, ganda, great ka pa. Great. Dilagay ka ang set. Kaya sa kita lang sayan. Mama. Uy! Mama! Pagitain ni Gaw, sa kamaging Gaw. 3, 2, 1, gang, gang! So karon ato na papilion si Gahan. And that is the end sa atong vlog, mga ka-best par. Woo! A word cheer! Ang ating Christmas party, guys. Ang saya ko talaga. It's so nice and happy, mga ka-best par, ang ating annual Christmas party, even though it was too early, December 30. Don't forget to subscribe sa ating YouTube channel to get new vlogs and to be updated sa atong vlog. Love you all from your ka-best par. I love you all. Bye!